Dita denam awan nagbasulat. For you, Ate Vanchi Mabalot. Your request. Dita denam awan nagbasulat. Tay naramid kumet amin apagragsakam. Ngemanyat insubad mo sinatamlaeng tuy puso. Di mo inilala napudno nga ayat ko. Karin kanyak inka tinalikodan. Martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti sasarbina nasamit alangin-langin ta. Awan amok nagkabasulaken ka. Dita denam awan nagbasulak. Tay naramid kumet amin apagragsakam. Imanyat insubad mo sinatamlaeng tuy puso. Di mo inilala napudno nga ayat ko. Karin kanyak inka tinalikodan. Martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti sarsarbina nasamit alangin-langin ta. Awan amok nagkabasulaken ka. Dita denam awan nagbasulat. Tain pa ay ko amin akabala. Dita denam awan nagbasulat. Sikat ng peli nang waswas ken ni ayat. Anang keltay kadagiti arapaan. Dita denam awan nagbasulat. Tay naramid kumet amin apagragsakam. Imanyat insubad mo sinatamlaeng tuy puso. Di mo inilala napudno nga ayat ko. Karin kanyak inka tinalikodan. Martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti sasarbina nasamit alangin-langin ta. Awan ammo
nagkabasulat ken ka. Di ta denam awan nagbasulat. Tain pa ay ku amin akabalat. Di ta denam awan nagbasulat. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, anang keltay kadagiti arapaap. Di ta denam awan nagbasulat. Tain pa ay ku amin akabalat. Di ta denam awan nagbasulat. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, anang keltay kadagiti arapaap. Di ta denam awan nagbasulat. Tain papay ku amin akabalat. Di ta denam awan nagbasulat. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, anang keltay kadagiti